Kashipa oleng paadol intae. Neeku kishipakino oleng ena olong nataasa Enkai imbaa enking'asia. Neeku kang'as ashukoki Enkai enashe terishata naijo ena nikietuo atumo pookin naa orkekun lenchipai ele neeku kishipa pookin. Entudumu sintae inkaik iltung'anak ooshipa. Misisi olaitoriani. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Ore taa ena naa ibada ya shukurani ya kuhitimu shahada ya udhamivu PhD na uzinduzi wa nyumba mpya. Tenkitongoji naji Enkereyian Ildupa. Naa ntarikini 25 olapa le 7 olari loo 2026. Nejo kauli mbiu e taata, elimu ni urithi bora kwa kizazi chetu. Ore enkisoma naa nye enjing'oi nasipa tenkishui ang pookin. Neeku eyieu naa enkisoma kintujung inkera. Orkitarri enkilasi e kauli mbiu e taata. Atejo ore kauli mbiu e taata naa kejo elimu ni urithi bora kwa kizazi chetu. Matooshoki nkaik pookin. Kajo otoning'o enatejo tenkimaasai. Jo siyie piitoning'o? Elimu ni urithi bora. Kajo eji urithi. Etejoki taa enjung'ore. Neeku ore taata enkisoma netaa ninye kintujung inkera. Meekure aa nkishu kintujung'ito enkisoma. Matooshoki nkaik. Amu embaye nalelek ina. Endelea. Neeku naomba nisome risala atatafsiri Mheshimiwa Mwenyekiti kwa baadhi ya sehemu ili tuokoe muda. Yekelo aisom enkiti risala ashu tenkae kutuk enkiti atini pee kiliki ntae tenkutuk ormaasai nkutiti wueitin amu midimayu pee kilimu pookin. Asante sana. Ndugu wazazi, jamaa, marafiki, viongozi wa dini, viongozi wa serikali, viongozi wa mila Laigwanak na wageni wote waalikwa. Bwana Yesu asifiwe. Loya nyiti ntoiwuo pooki. Loya nyiti larikok. Loya nyiti iltung'anak pookin etii ilaisumak, netii ilairukok. Misisi Enkai ang naishu. Tumsifu Yesu Kristo. Misisi Enkai ang. Mbele yenu ni Dr. Moson Koika Moti, mhitimu wa shahada udhamivu PhD ya tathmini na usimamizi wa rasilimali za asili kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Ore olainashe tedukuya ntae naa orkitarri Ole Moti oidipa enkisoma eshumata toonkulie oleng. Naa ina peejo orkitarri matooshoki nkaik. Napenda kuchukua fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema yake kuu ya uzima, afya njema kutujalia kufika siku ya leo. Aidha, namshukuru Mungu mwingi wa rehema kwa kunipa uwezo, uvumilivu na moyo wa kujituma bila kuchoka wala kukata tamaa hadi kufika hatua hii muhimu ya kuhitimu masomo yangu ya shahada ya udhamivu. Ayadua narishata taata enoolong aisho Enkai ai supat enashe, naisho enkidimata, naisho enyuata, naisho eng'iriata terishata pookin naimayia ena kisoma mpaka matabau enoolong taata. Safari hii haikuwa rahisi sana. Imejaa changamoto, jitihada na uvumilivu mkubwa. Hata hivyo, ore apa enalototo nemelelek oleng. Mmendala. Ketii apa ildoinyo, netii ndikirro, netii orpurkel oleng. Hata hivyo, kwa msaada wa Mungu na ushirikiano wa watu mbalimbali, ikiwemo familia yangu, imesimama mbele yenu nikiwa na furaha kubwa kusherehekea mafanikio haya. Ore duake ina naa kashukoki Enkai enashe tenkidimata Enkai ashomo o tenkidimata ontoiwuo ainei orkulikae tung'anak kumok laatinyikakita omeeu ele kekun taata likitii pookin aarany esirua lina kidimata naishoo Enkai. Asanteni sana. Ashe oleng. Siri ya mafanikio, kanyo di batabayie kune wuejitin. Naa siri era ntokitin uni ake. Enkanyit kwa maana ya nizamu, kujituma na kumweka Mungu mbele. Enkanyit, enyuata, nipik Enkai dukuya too mbaa pookin.
Miriondoki nalang'ona. Amukejo nyoro ile Ngai katika kitabu cha Methali 16:3, kabidhi Bwana kazi zako na mawazo yako yatathibitika. Kwangu hii sio neno tu, bali nimeliishi. Mafanikio yangu ni matokeo ya jitihada, juhudi endelevu, kujituma kwa dhati na kumweka Mungu mbele katika kila hatua.